Yedase na ha na bema kwan na no pay ye de sia seda ne ye wo dia emre a wo je de hwe yen wo kɔ de awrade mfa ye nyina nkomra somdue mu na wonye wo hyenkani so a join ye live on Facebook/Adom TV Go TV na obekɔ na obehu a 119 ye channel Adom TV hye na DSTV so channel no ye 280 omahene kwabna sante ejina na so ha be me na memo akɔ aba. Oh, many man seriously, we look fresh. No, me look fresh because I 4 year bem. We every no, you. Dear, every way, you for the family. I could poku air running meat. Oh, because NDC enyam fa sofri ho MPP enyam fa sofri but enipa won do bedwam wa afo aba hodo no mu say ye share even in the NDC kwale say ye share era Collins Dauda any era Erikopoku a ke ka fom omdo ma boy pa yi ba we mu aban yi de oh yeah hey change no ye adwuma da bi ye hu hwe afre no mo de ba ko be so mama yi change ne ye we mu aban ne de ye hu hwe afre no mo de ba ko bi asom te ede amaya na ba ko no kra no enu ye obi amane sa obi sanete we are edi afo esremo bonkom nkotodwa anim atitiufo mienu ba ko na be Adom be running mate for His Excellency John Dramani Mahama ewa Kopoku ama confirm ya ma se ba ko nyame ya Adom a you know se na obi de kan ye koye Miss Ghana na Udimba first street in Ghana. Hey, na Ghana man nyina no. Wada ma obi abamu mi yes. Timisirawo. Ye bo din kura ka ya mfa ma kwa di PM no ame fam na efi hafo no kwa no kwa no. Tese ahafo ye kwa anim. Iti ya chem, dinam se ba ko na abam no. Se de tie ne se. Nyame ya Adom a ahafofo nkoso mo mpan. Kopoku betima running mate ama His Excellency John Dramani Mahama. Sa pepepe anani danado danko agufo ado Adom yen wo hu ye mobo fi se fata wa Adom yen anode oba so no oba eye giants oba eye giants aba ahafu dey no call sanitation obi amanye san obi nkwan hwegu no na obi so so jafo fro bebo adim enti no obesom na ejidi se ne som no obesom no bibia be ko kama na wate afo anim na wate Ghana so anim kama nti ye ma omo ye nua ba ye ma me ye se wa ye ofa ase ye Frida is your Dr. Frida Prempe congratulations afofo nyina ma gina o manem ada na ado danko akufo ado ada na se ono na pamfo asoafo nso ye consult mu amoji ni tu no e da mu nyina amase afei de MPP for almost more bonus no monso ya damase sa na NDC for so almost more half no so no MP for more half e damase NDC for almost more half so mon komo kotodwa anim na Kopoku de no so entimi mrem as ye wie okono na ka abotire no te nyame ya Adom a the next president maybe after 4 years here there anim na ebeba biem no after 2027 or so na 2028 no ibe hu ana ahafuni and okuta frankana whether for the MPP or for the NDC that is ye too far na ye corner fi go so ye capital no traffic light no ibinya do na of Kenya say emem ne sankore ni kukum ene ye kan say baby e tontomantos adro ban techre na ho tre kama na mabu nsu nya adwuma ye wa hafo ntine de me ba hafo ba kwa kuma to yem ekuo keto mamure hoda bibi pabit me fi Nazareth aba ena chance ya eba no you have to be a proud Ahafonian okay kan oboba so say you know baby ye free bia de e se ye na ho yi ena okokumawu a yakwan nyina dem kama kumawu da so kama be ma safo chiribu akudua no pe ma chia kwa bi da so kama kwa bi na himself na ho komsi kwa bi mo hena mo mientrasi yi resolve sa ya himself nkiti mfianfia bi na so ho no mo amopese mo di illegal mine so ba kwa bi no mo nya careful mo amopese mo fa kwati kwa so tu for magudie a be ma kwa bi nya susu aso bone no mo nya careful kwa bi nya so sa ne mo de so semo a
afi wa o pese wo ko bie bi ti se akwa safari na se fo kumawu ana afi ahafo ye won sase ne mmea bebre wo no ma obetima kɔhwe ani so ade abadwodwo ho kama eda wo ye de Sarah unya brara nso abeka okroma se ye che obia ade a che bia e na akwa ewukwada July de to so Indonesia okɔ Sarah account mu a the only worker at MGL what a quick alert esu amano no eti ene ahomachi we oh yeah oh but no about to is na fa wiem so on yes I don't know esu sadia o no bia ifiu na after 2nd August na munaba na mo wasi etua ka 26 27 28 na 2nd August no muna Tiskaro de yede. Da be ni etua ka 26 o ko ji sika ne ko yede. Da be. Me say mo wasi etua ka 26 27 28 na bot media adwuma for me ka ti o e bi de ba 26 e jina o bank so the 26 27 28 29 30 35 na 2nd hey mo so mo am ti o said one in source of hey the area besa na Sarah so na ne ma wo free doors dodo o dan ka light bill na ntade a wo free hey to ka no honam se na ja ka kase na otim no we dey let one bia mana o dey so wa kase na aka wo e dey ukwada sebum wa so e kentine ho me pese obedam pam na se wa asa o rela no me ko ti so ina di achi nya sa be ka o na 26 I'm telling you no me ko hwe no ma ye den we wiase nyina ebinim so agebre ehu se onyame adom wadom mo nyansa ne ahode ne nimde omo so nya ahotre bremi a ko nipa esidan ho nipa e to shen ebi enwuma ebo nipa so nkofo yo onwuma no so betimi o ne me jono ya ho de akiri ye de ba no nje se obi a ho kire no eti men ko kasa nipa ko na o de bi obobo abubu no never na wiase ai de na wiase na di bi eti mi nye de obi na e kan wo de mi hu ni sa o ti wo hu ni sa de a sa na bebem enu na bebma ni bre ni ahoye aba wa fa de bi ada no because what if I can be you said Ghana yedi Ghana na yedi na me no kase ko he MPP ni bi slogan ko we odi ba na me say yampa obi adidi peche you know we have legitimate means to make money and to build wealth and now de bi obi nya sika na onya bre na ahoye a hye o ma de bi obi sika wonya kroma bia no wonko ana ni se kro no bo ju de onya no o dia na ekuta no nya no wen okọ ye dia ani no ze ni penti mi nya ni bi janu e bi eta bibi ba wo ni hie na manu kwa na machine manu wo so ahimachi we nyina no bi oba madu do na agbo omomode sika Ghana mrante ni Ghana man bi omo ni mu omo fere ade typical we be man e that's oba ntimi in any case be man kura se bi obo oba na me gen na so wo pa no wo ha no say usika ira asa madam ze ntimi oba ntimi nya we don't encourage oba sorry no patututu for about 20 years wajani kunu ni ma ho kirikra oda honom edampem odampem koye de na keka nse mu chire nipa onim de ekoso susu kasa wakasa fitia no pa kosi anwumre Monday to Monday wan kasa chale kurate awakoso kasa nko sika kakra when you invest onfanye bi enye we ga kase na utwa wonuma we nyina no sa nsoso hu na bank tinkiti obi to aso tesi dan obi ye lawyer on si dan obi ton bank ode no menya university ejina woso minim de ntia nipa bi presa no kra ejina woso obi ye cameraman wo multimedia task asisi dan obi ye o man hene kwabna sante ode abofo ma awenam ne nsa ne mass onu ba bia when you ask no obi adwuye bibi it's just the mindset ne wa adwene a obesi ni pi you obi a ono no oda sikema ono ni ka pre wono ano bi da ami otonku bi oso ahimachi de dia na se nyame aboa ne na asi ni ya no aba beka se akoye sikadura na se ahomachi oba besi oba no pai de ya etwa na oba ti adwuma oho lazy mind koka ayi sa MPP man na nka opre se oba chairman wo yi no
asentiment wo fese coca na say o de no kwaku apia e dem so mo twa no ye coca o ye wo ko Facebook wa twa say wo bo nipa eye ba Ghana fo dodo na ebinim bo payom ya kwadufo too much awu bewie ko bewie wa kwadufo too much obeso yesa yes obi tom bread A1 o sha ase na o sere no atu afa ba bia won kra umeti ni ka so ko ye preko ru se preko de o graduate so ko ye preko oye wie no ukọ to bi saawe o maniska adwuma no wo ho sere no mie wani ne hu ha wa betumi ayu so obenya mfaso abrantie ye wo regional minister John so haye gokumeme ye oton perfume o sa se so kusua perfume no onu an nanfo na no ka kusua mu bi na bem say perfume na o de wodi so briwa na ena ko wa oye obi a o pe e chendo akọ Dubai na no horseman shoe Brian Samuel Brian bo abe me cheme ba ko ubeka se de yakọ free baby na ba horseman shoe Ghana ni ba so Ghana ni na ye me hu no say Facebook was a guy bi baba bi say me nim ne din de but wo hwe na hyase ani baby a wa ba bedo yi tire o enso obi yi tire asa wo sere no but wo focus adwuma na bi mu wo bakwabena omo ntimi nhuru ha omo betimi agu adwuma no I said they are so comfortable in baby or more one, but you have to grow. Baba me hwɛ ne pictures and said na ekosa na nepa was see a dan kese to say dem hanyina and they said what they critic on me ade na efe can I say no age 5 cedi and na wa kra wura mu a wo fere kra so about 5 cedi say environment na de ne sika beba enti dia wo ye bia ona e ka de besi ma asem so say empo mate say mate ni wo ye wo yie aye focus na who say eye mate adwuma na me enti me bo me hu mode na de menya bia ma invest a ebeboa na mate no sori a wo ye mate ntu ntutu se wa motuo mu ata de koro na pampa e be falso o peja say yes a chair for mo first na jinsem me wie na wo ya kata what ya say o be o say na me ma me efiefo me papa efiefo mi wa wanso nya ohunye o senkani papa wonso wa ye ohun bata because new town edua ya nyina ya ofie odi sokodi odi sina na passenger ti na udi na chia abu edi adwuma no de obi eye bi o de depends on wo no how a besi aye no enti dress ye ado ye driver ne awunya nipa mwana yani ya mani pa buye nimtia o obuye ye nimtia je say yemfe ye buo ne ani die maye dress ye because we are responsible man if you head of family it won't chu ka siesie wuye wo ka wo siesie me se na no ye fa uba na yangu wo de ayi ba na ayi abo akire ho kissing and eating in the car is prohibited. I'm say agro timu se obi abaye no hu fi wo car no the office no yes the office no ma kwanya na mo abuse sa kwanya no person problem bi obi so tire mo no politics in my car e famo opa o ye po besi from was one office no nya o ma so obeka so wo kire no na sa no obi ka mu na me bu san say na da kisi so na se minimi kura betani e kisi o so won kanya bone na bi mu ya ma ne broso ada mu ni dan enso obi ka mu na ho na wakofa na waka po unko kisi into atwera mra bo ho no kissing so wo betimi aye wo ma ne peg bi no modu mo nkomo but o enipa o ha na concentration abamo so we na wo de makonu ayi ena efi so wo ididie no ojagu ka mi wa wusie obi fufron so abetenem eye fine se bi abedidia wunya ba bi ade betum de but bi mu abuse no ti no ma ye sa mumie nyina ya respect ye adwuma ye mani die mra wa adwuma wo ye ko sa na nipa no ya approach wa wo hwa wo ho a wo se nipa we so ate ase enti bi de bia attention kwa ma driver for ne mate for Messi nom ne ade wo wa adwuma ma eye wa adwuma ba wo bia won for fitting work atade ebe metna public transport mu eye se nipa be twetwe ye twe ho aba be ka che se ye kire ye ho adwuma workshop we are what chef from o de abesin ko kama obi akura hu ye ko baby na de bi ne ye ka na wo anka pepa no dem say se ma wo do atodwan de do na fa ye Adisadel in semi Hoba Graphica and the Attorney General say over prosecute Adisadel students and then have a death penalty
Ye free ho. And no president. President so president appoints sanitation minister and 2 others. Yenya deputy foreign minister so no so didn't buy but yenya attention Frida Prempe so daily guide ya ben makakaka. Dr. Frida Prempe takes over sanitation ministry and Supreme Court throws out Quayson case again. ABC News say MPP gang of 9 to select who faces Baumia in November 4. Frida Prempe so has some edasum. The publisher, the cabinet approves teaching hospital for Sunyane and also wants some anafi a year. Frida Prempe so kobo. Asem we ya medde Angel Kabunu. And no ekosi say na yedi nkomo a. Okasa bebrisa na teacher. Cabinet hadwin. Ya de power ni tumi na free teacher for ni headmasters ni mistresses mo. Almost anything ye hu na ye koso. I think say Enukwa obi so kan asem bi se wubufu pa mu akra no because on hwa na de abufo na akokyera but I was say etia won I was say correct won so yeah this year and I won so ya me de convener of individual bondholders from senior was you resign you say you dey they be understand who dey resign and yeah no resignation na ya me de but like story no identity like you interested I was say you huna do konti a wa resign na o ma de o musika na wi nti ya wi adwuma nti ya ho asam na ne sama hodo bi o ba adomonline.com a e wa ha o ma yemfansi ha there is sister Sandy be a guy Professor E.K. Wallace anafia semidika akwasinsia and other matters in pensemu e de bebro and then after 9 there's something special for 5 minutes you will love it yes. Yakwaba